Ni 8 MMSU President ket sigon king kuana naka-focus isuna iti pagsayaatan digiti narway nga estudyante apo iti MMSU mga idol. Digit naman dito'y interview tayo with Dr. Manzano. Kumusta, Doc? Dito'y sikamati natutukan nga President ng MMSU. Good morning po. Good morning digiti listeners po natin. Ket mapadayawak unay nga sakmati napilid nga mangilid dito'y one of the best universities dito'y Northern Luzon. Ket ti having a plano at no mai elevate ni pa digiti legacy digiti mo nga nag-president dito MMSU and dati agenda mi hopefully pagkatinulungan tayo. So nga imayak kini ako mayor ta may kumidatag di plano tapno may align ka di development goals di city. Di Sunday ket nakamit mi met ni governor tapno idatag kumet no kasano nga pagkasilpen mi di plano tapno makatulong ti socio-economic development ti region. This is the mandate of the university. Halang patanor ti nalalay mo being ngem ket di patanor ti teknolohiya mag-spur economic development and bottom line pagsayatan tayo amin apo. Ano na daw ilang rugi ka, Doc, as President? 12 po yung appointment po. OIC pa lang yung July 31. Okay. And I will assume the presidency August 1. Until 2029, depende po ti performance ti leadership ko. Anong the priority arap na buwan nga karon nga i-implement niyo sa president? Ati number one talaga ket pagsayatan ti estudyante because it's the heart and soul of the university. So we will find ways to give the best for our students like for 2025 adto agpano adti na napondoan nga academic facilities like classrooms, laboratories, road network, and good learning systems because the target ko talaga more on digital governance. So more automation, use of current technologies. Okay. Lastly, Mr. President, anong expectarin dagiti estudyante, iti leadership yo, what kind of leader do you possess? Stricto or pati digiti faculty and staff? Okay. Vision, mission, goals nga impropose ko di na-present mo di public forum. Okay. Pero ti talaga nga leadership qualities so get more on people-centered, ethical, progressive meaning dynamic, kumbaga no anati kapintasan nga strategies kada ti panawin tayo. So ti pa tayo tanahan tayo maudi. Pero sometimes damit di kita combination to traditional ka kasi depende di sitwasyon po. Di nature di kaya tayo nga O'Brien. Pag-thank you, Doc, thank you apo di amin kadwa tayo ti MMSU lahat awan amin we will be president for all so pagkatinulungan tayo apo tapno patungpal tayo dito agenda tayo na we succeed talaga yun. Okay. Alright, ni Dr. Virgilio Julius Manzano Jr., the 8th MMSU President. Ayan. So meron ng bagong presidente ang MMSU.